Aikari a mwena wa Nkito gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Narok kĩa mũhuro marokire barabara-inĩ na marakara makĩenda cibũ wa itũra rĩrĩ kweherio. Maugĩte thutha wa ndaraca gũkuo nĩ maĩ ma mũiyũro nĩ maratuire itua rĩa gwaka ndaraca ya ihinda ĩrĩa cibũ areganĩte nayo, makiuga ĩna umithio kũrĩ o kuona nĩ kũguna arutwo makĩria ma 400 arĩa mehokete ndaraca ĩno. Kuja tuketi na sisi raia tumwambie sisi hii daraja ni mbaya, tujue ni turekebishe namna gani. Sasa saa hii hata MC alikuja jana akasema daraja ni mzuri, nitaleta manjinia kutoka kaunti. Sasa tulikuwa nangojea manjinia akuja asave hiyo daraja yetu. Ambaye amekata hiyo daraja ni assistant chief, kwa sababu tangu tuanze hiyo mambo ya kuconstruct hiyo daraja yeye amekuwa akipinga, na ni jambo la kustajabisha kwa sababu kiongozi anapopinga maendeleo kwa eneo lake ya watu ni kitu ya kustajabisha. Jitolea wametoa pesa zao, wamemobilize vijana, sisi vijana tumeenda kutoa miti kukuja kutengeneza daraja. Yeye akasema hiyo kitu ni ubuzi na hakuna mahali mnaenda. Aikari aya manyitĩrĩire atĩ kwa ihinda nĩ makoretwo makĩagagio nĩ cibũ ũyũ. Akaita polisi akanipeleka mpaka kwa station. Sasa nilipofika station hakuna askari, hakuna kitu aliniambia. Niambia chief ana mamlaka ya kwenda shamba la mtu, kwenda kugawa shamba ya mtu. Anatembeanga na pingu, na hiyo pingu kwa sheria chief haifai kuwa na pingu. Anatesa wananchi. Kuringana na cibũ ũcio Daniel Kositani augĩte we kũrũmĩrĩra watho amu ndaraca ĩno ndĩkinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire na nĩ ũgwati makĩria kũrĩ mũingĩ. This one is very dangerous to human beings na sitakubali. Hata watu wakiandamana namna gani, mimi nimesimama kwa laini ya president na kukataa ya kwamba hiyo bridge iondolewe for safety ya wananchi. Aikari aya maugĩte matihingĩire ritho ũgwati ũrĩa magũmĩire kuona arutwo erĩ arĩa mathereririo nĩ maĩ rũĩ-inĩ rũrũ thutha wa ndaraca kũgũa matirĩ maroneka. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Nduati.